Middle line ya ki first five numbers come to tete ka price tekat nang buon ki number ki wahim benta kat nang buon le ka price samhaya line yo hi thi itu ki ticket na mata ki sibet ka bumper housing Philippines kalau iya kenika jing so ka kamong no ka price kini ginong job dagani nang ka first time kasi nang kong wakam ka St. Peter's Secondary School para to conduct kaya ka tournament gani tako i kublay nang kong ikinong hikay yung usar Romeus usar Chanlang usar Ever bagibi taman ikinong hikay sindang yung kaya daginot open man ikinong tournament kam gajing sedang na bentau race fan ni score ko ari kublay ikinong hikay ikin tayo wala support song i kam lang hawa pelay ikinong tournament ko job Kembali ikublay ya ki referee linesman yung di rabi ihman ki poro kami. Kuso ikublay yung poro ki captains yung ki timo pero ki manager ki warapan kre ya ka club yung PO chimbenta. Ko khado wa kerpang tam to iki players ki warhimbenta ni ki timo pero. Teka naman ko first time jadi kira lang ikahaburo ay gajing leki tem tip sab day tem teman go lesi gajing leki ko rap hut abun kiliang nekatele percang ba upendam teka naman ko gajing leki hasin ng kong telesi ki ka prize dan go khiani tem ampam kray trophy dang ong di cash back direk poisa ba iginong job kamu jo ong ni nado wasang advertisement yung job nyo hajar kiwa kiranas apon yo kiso hajar teka tegar pa sa Romi wa wala yung support hitay churot wa ki players kiwe amitai yung iya gini kasong poisa cha kinong job ha kini ki artli ki team ya ganam lado yung nigi 16 knockout tournament dara daga lang FC Baroto sama happy ki sorry ketembay lang FC Baroto waya karanas up dara daga Sabah FC Sabah Club sama happy ki Tokublay sibon ya kinong job tekate kudo sa Romi ulaj kmet yo iu ya gajing ya gasong paisa ha kini kinong job inya wajar ulaj ketembay lang kam ka winners wa so hajar sa Sabah FC kam ka runners up usar Romi Ustimo uman in charge yung tournament o iu gasong paisa siki captain sa bawan chikman sa Tapti yung maling uman manager o captain naman Tapti ayang Takura yung chnong sa ba Andres umang manager o di chnong ba gini kan kundoling ko chnong ngayon ba yung ba chnong yung kasaba kampay yung idem kitiwara jay naduwasang ka naman man kasi nawan lang ba sini recommender kaya ra pumai basta gawili o chnong yung kasaba bakularo kikopos na hasko Tapti kami gimana sahab bagi kapten kumesibon wech nong dokular wech nong deki kompos deki lar ya ke school yung kumesibon yung maling stalling manager yung ketembay lang yung Andreas kam manager yung KFC Sabah kumelagar kukur ko IP hoy kitim ng lahat sa kamat may kaya bahan ng ilabahan ng kaya citam kata naman yung i-report sa bukod nga kam yakmat yakni ka organizing committee yung i-kublay ka organizers yung ki players, ki managers, ki referee, ki linesman, ki supporters boro kublay sibon kata naman report sa bukod to feed yung i-bukod ko ng lahat sa kamat kublay sibon